Hello guys, welcome back to my channel. Mata kasing ngadon sa lenti banyak sa modunut di mungkin EP ya ka jaka kan ke production di Tangsora. Bagi cinematic shoot. I'm from Bhagalpur, Bihar. Ngilarung mentas ni sa modunut te kibreu ke yabun ba. Kambun te kidena asi. Oh. Ini ada elemen jonga. Te mata kasing le video lang ba ini. Ini ba sa penting PKK ke jaka te Then kan na po sa kaway pa television at shot in luar. Passport in visit. mentang ila position ni mau khlo. Saka ngi don kene ka udon ni umau bolong akan turun kulung hek ekidum sakit saya. Ini uma ulong balang ulong natural din. Dati dito ini di mau ilong natural. Hoy, kidan tiba ang ba sinahi ko tayo Hindi ko sina budi ya ubari umla dan sina itu snap yang kenal deh. Ilong natural. Exit. Sini ya itu timau Indon snap. Bahaya apa yang mandek ini pak ulong natural deh. Indon snap. Hello. Where are you from? I'm from Bhagalpur, Bihar. So Ngi kendo berkini ki wiki aktras. Ki bala dai na po bihar na. Hoy, mentang la position ni sa umdawai. Ba, Dawai jiki sih baca dawai dawai pila banti. Jangan jadi ini kak om kan, tapi jangan kata cina salah macam macam. kena ni Kamu ya baru, kamu kerjang kamu kecil itu kan jadi. Nama bangi itu ilak di sama. Dan kibadi kau jam sisa dan pada kibom deki badi itu kat nek atau kat nek bom jam mo. Kalau kamu juga kalau doktor lek nanti jam lek atau jam. Kemudian kene ka kalau bagi kum bolong ki Em, kan ini cakap ya. Dia pilih lah long tinggi umpak dia dia. Di kerem, kiwi tinggi long umpak long umpak kini long umpak dia. Dalam kini gila pun layer pada bau uang dah kok pada itu umau em. Gila pun layer pakai. Okey, tak boleh sebut kau. Boleh pernah pentai la poe sak bekut nak dong ka jinga nanti jinga yang ni apa. Auto me pentai la mi no ni te ngin sedang ya kuting lagi lagi. Boleh sebut.